Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Тэлеканал Белсат распачынае сваю трансляцыю з акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў, на якую заклікаў экс-кандыдат на прэзідэнта і экс-палітвязень Мікола Статкевіч, і якую падтрымалі Владзімір Некляеў і Зміцер Дашкевіч. Як мы бачым зараз на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, некалькі дзесяткаў чалавек, сярод якіх шмат журналістаў, шмат і супрацоўнікаў праваахоўных органаў цывільным, якія рыхтаваліся да сённяшняй акцыі ад самай раніцы. З'яўляліся паведамленні пра ціск, пра арышты актывістаў, якія збіраліся сёння наведаць гэтую акцыю. Зараз мы пойдзем да аднаго з арганізатараў акцыі Владзіміра Пракоповича Некляева, каб даведацца пра тое, што тут сёння плануецца. Владимир Прокопович, добрый вечер. Добрый. Расповедите, коли ласка, какая мета сегодняшней акции, что вы хотите сказать, собравши людей сегодня на Кастрычніцкай площади? С сегодняшнего дня малюется такая демократичная картина, якая склалась раптом по вынику голосования на так званых выборах у Беларуси, что шмат хто готовы ўжо і паверыць у тое, што так і ёсць, і што Беларусі забяспечана як бы дэмакратычная незалежная будучыня. Насамрэч это не так. Адбыўся чарговы фарс, это ніякія не выбары. Прызначаныя дэпутаты ў палату прадстаўнікоў гэта выкананне патрабавання еўразвязу, абавязковае патрабаванне для абавязковага выканання. Таму Лукашенко прагнуўся ў бок еўразвязу, як перад тым ён прагнуўся ў бок Расіі, даўшы свайму чыноўніку падцяльняшку на грудзі расійскі сцяг. Гэта гульні скіраваны выключна на тое, каб захаваць сябе ва ўладзе. Для Беларусі, для народа беларускага яны нічога не нясуць, таму што выправіць сітуацыю, калі мы ўжо выбіраем не украінскі шлях развіцця, не рэвалюцыйны, а эвалюцыйны беларускі, можа толькі сапраўдны абраны парламент. Ён толькі можа прыняць тыя законы палітычных і эканамічных рэформ, якія прынясуць рэальныя змены. Вось пра гэта мы і хочам сказаць людзям, якія сёння збяруцца, а праз іх усім тым, хто іх будзе чуць, што наша галоўнае патрабаванне, як было, так павінна заставацца адно: сапраўдныя выбары, а не іх фальсіфікацыя. Сёння таксама плануецца такі акт грамадзянскай прысягі, якія будуць прымаць тыя, хто збіраецца на плошчы. Што гэта будзе за акт? Гэта грамадзянская прысяга, это не вайсковая прысяга. І я думаю, што у той сітуацыі, якая склалася вакол Беларусі, у той сітуацыі, якая ўзнікла пасля агрэсіі Расіі супраць Украіны, калі Украіну адстаялі не войска украінскае прасавецкае, не спецслужбы украінскія цалкам прасавецкія, адстаялі тыя, якіх называлі там правасекамі, бандераўцамі, нацыяналістамі. Яны клалі свае жыцці пад Донецкам, пад Луганскам, каб спыніць расійскую агрэсію. Дарэчы, пасля гэтага, калі вы заўважылі, узважыўшы тое, што адбылося ва ўкраіне, беларускі рэжым прыйшоў да высновы, што пакідаць зусім незаўважным такі чыннік, як нацыянальнае пачуццё, нельга. І адсюль дазволенасць на ўсялякія там вышымайкі, настужачкі з нацыянальным арнаментам і гэтак далей. Але гэта ўсё не глыбінна, гэта ўсё паверхня, это ўсё як такое трымценне вады на балоце. А па сутнасці рэжым як быў, так і застаецца цалкам прарасійскім
і цалкам, можна сказаць, прасавецкім. Таму мы сёння збіраемся зачытаць тэкст, ён невялічкі тэкст гэтай грамадзянскай клятвы на вернасць Беларусі яе народу. Ці можна сказаць, што такім чынам гэта будзе першая цагліна ў тое войска, якое абароніць Беларусь падчас магчымай агрэсіі? Я мяркую, што у нас наперадзе вельмі складаныя часы эканамічнай рэцэсіі, часы, калі людзі насамрэч адчуюць, што не проста у гэтым свеце зарабіць на кавалах хлеба, і ў многіх узнікнуць зусім іншыя настроі, чым яны ёсць як і цяпер. Але адно павінна быць непарушным. Гэта любоў да нашай айчыны, вернасць тым ідэалам, якія заклалі у нашыя душы папярэднікі, што змагаліся за незалежнасць і дзяржаўнасць Беларусі. І клятва на вернасць гэтым ідэалам дапаможа ў тым, пра што вы спыталіся, у стварэнні баяздольнай менавіта беларускай, а не савецкай, якая яна ёсць пакуль што на сённяшні дзень. Гэта мы размаўлялі з адным з арганізатараў сённяшняй акцыі Владзімірам Някляевым. Грамадзянскі актывіст Павел Вінаградаў. Павел, чаму ты сёння тут, чаму ты вырашыў падтрымаць гэту акцыю? Бо нібыта ж двух кандыдатаў апазіцыйных ўсё ж такі прапусцілі ў парламент. Ці нельга лічыць гэта невялічкай перамогай ўсё ж такі? Ну, начнем с первого вопроса. Значит, я здесь пришел сюда прежде всего, чтобы посмотреть. Вот моя вся лента в Фейсбуке полнится сообщениями от кандидатов, членов их предвыборных штабов, от наблюдателей, тем, как плохо проходили выборы, как много нарушений, как все недовольны. Я решил прийти и посмотреть, трындеть же, не мешки ворочать. Вот я решил глянуть, сколько из этих людей сегодня придет на площадь. Пока мало, но я надеюсь, будет больше. Вот. А насчет людей, которые прошли сегодня в парламент от оппозиции, это, безусловно, хорошо. Главное сейчас не потерять момент и не начинать их гнобить, так сказать, потому что у нас в оппозиции не принято ценить чужие успехи, и вне зависимости от того, как прошли выборы, все-таки 2 человека будет в парламенте от оппозиции. И когда я слышу критику на этот счет, вот когда читаю что-нибудь, я представляю примерно следующее. Вот так вот выглядят эти люди. Дякую великий, громадский активист Павел Виноградов. Все, спасибо вам. Ходи показывай. Бачым тут даволі шмат аператараў ад вельмі сакрэтнага тэлебачання, якія таксама фіксуюць все тое, што адбываецца на сённяшняй акцыі. Зараз паразмаўляем з лідарам Маладога фронту, з Дмітром Дашкевічам. Зміцер, добрый вечар. Добрый. Зміцер, сёння шмат хто ў сацыяльных сетках пісаў у прынцыпу такія пазітыўныя пасты пра тое, што вынікамі так званых выбараў можна быць задаволенымі. 2 нашых чалавекі, адзін з якіх будзе праводзіць законы пра падвышэнне статусу беларускай мовы. Як вы ставіцеся да таго, што адбылося падчас так званай выбарчай кампаніі? Ці можна гэта ўсё ж такі лічыць невялічкай, але перамогай? Я лічу, што пазітыўны аспект у тым, што Лукашенко вымушаны, сыходзячы з палітычных і эканамічных абставін, лічыцца з дэмакратычнай супольнасцю Беларусі. Але трэба не забываць пры гэтым называць рэчы сваімі імёнамі. Лукашенко прызначыў пасродкам фальсіфікацый прадстаўнікоў 2 дэмакратычнага руху у так званы парламент, у сваю палатку. Пра тое, што это фальсіфікацыі, ведаюць назіральнікі, журналісты, якія фатаграфавалі сфальсіфікаваныя пратаколы. То бы, конечно, па-сумленнаму, каб гэтыя людзі, якіх прызначылі, сказалі, што мы разумеем, што это фальсіфікацыя, але будзем дамагацца тых ці альбо іншых вынікаў. Гэта будзе тады сумленна. Калі яны заяўляюць, што мы тут абраныя, ёсць нейкія выбары, ну то это хлусня, мне это не цікава.
Ці чакалі вы сёння, што прызначаныя кандыдаты прыйдуць на гэтую акцыю і таксама заявяць сваю нязгоду з вынікамі выбараў? Ну, ведаеце, я нічога ні ад тых людзей не чакаў, ні ад гэтых выбараў. Я сёння тут асабіста, каб засведчыць сваю незгоду з хлуснёй, з фальсіфікацыямі і з тым, што робіцца в Беларусі. Просто сумленны абавязак выйсці і сказаць, я не згодны. І больш за то, я перакананы, каб не тысячы самаахвярных патрыётаў, якія выходзяць пасля парламенцкіх, прэзідэнцкіх выбараў на плошчу, мы б даўно ўжо жылі філіалы Паўночнай Карэі. Зміцер, тут сёння таксама плануецца прыняццё грамадзянскай прысягі. Што вы думаеце на гэты конт, ці стане гэта першым крокам да сапраўднага магчыма беларускага войска? Ну, я мяркую, што першы крок все ж таки быў зроблены 25 гадоў тому, называлася БЗВ. Цяпер мы працягваем з цяжкасцю, але працягваем справу ўжо зробленую да нас. Дзякуй вялікі, лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Бачым, што на плошчу актывісты прынеслі партрэты заснавальніка сайту 1863 Эдуарда Пальчыса, партрэт зніклага Юрыя Захарэнкі і анархіста Змітра Паліенкі, які зараз знаходзіцца за кратамі. Таксама тут зараз адбываецца запіс у Малады фронт. І мы бачым, што ёсць першы ахвотны. Праўда, наконт таго, што ён будзе удзельнічаць у Маладым фронце, узнікаюць вялікія пытанні. Спадар Мікола, добрый вечер. Можна некалькі пытанняў літаральна? Распавядзіце, калі ласка, пра сутнасць сённяшняй акцыі, чаму вы вырашылі сабраць людзей на плошчу, не гледзячы на тое, што нібыта два дэмакратычных кандыдата ўсё ж такі прайшлі на выбары. Выбораў не было, был фарс. Лукашенко призначае депутатов. Нават калі он призначил двух представниц незалежных организаций, это ничего не меняет. Нам потребны сапраўдныя выборы. Спадар Мікола, а распавядзіце, калі ласка, пра сутнасць сённяшняй грамадзянскай прысягі, прыняццё якой плануецца тут на плошчы. Ці стане гэта першым крокам да беларускага, магчыма, войска патрыятычнага? Не, гэта грамадская клятва грамадзянаў, якія будуць бараніць незалежнасць і змагацца за свабоду. Дзякуй. Арганізатар сённяшняй акцыі, былы палітзняволены кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч. Бачым, што на Кастрычніцкай плошчы ўжо сабралося больш за 100 чалавек. Праўда, даволі вялікі адсотак сабравшыхся, гэта журналісты ці супрацоўнікі праваахоўных структур.
Добрый день. Скажите, за якою метою ви сьогодні прийшли на площу? Ага. Ось тут ми зустріли колегу, який так само робить репортаж хіба. А який сродок масової інформації ви представляєте? Хіба телебачення для глухонімих, ну але так само добра справа. Дякую. Ось на площі з'явилася перша велика розтяжка за нові вибори. Тримаються активісти Європейської Білорусі. Акции не расходятся. Суд только что Верховный признал, что фотография это не авторская. Яры. Зараз ми поспробуємо задати некалькі питань у лідеру Об'єднаної громадянської партії Анатолія Лебедського. Анатолій, добрий вечір. Сьогодні гучали у соцсетках заклики до вашої партії віддати один мандат, який отримала представниця вашої партії Ганна Конопадська. Ці було прийнято таке рішення керівництвом партії? Ці які будуть ваші кроки далі? Кому отдать? Кто хочет разобраться? Просто отдать и поспробовать. Хай приходят, забирают, коли хто хоче. Ну, хто хоче разобраться. Коли ласка, ну, приходите. А ці можна лічыць гэты один мандат, гэта одно место в парламенце перамогай невялічкай для вашей партии? Перамога будзе тады, калі у Беларусі будуць лічыць кожны голас. Вот это будзе перамогай для ўсіх. Абсолютно ясно і зразумела. Это ніякім чынам не ўплывае на пазіцыю партыі, якая была паслядоўнай і прынцыповай. Так што мы паставім кропку ў тым пытанні, калі ў нас будуць лічыць галасы, і калі людзі будуць выбіраць, а не мы будзем здагадвацца, якія там хто за каго аддаў. Таму што ніхто не ведае насамрэч, што там адбывалася і на Крузі, і Канападскай, і іншых. Ну, але ж калі выбары сфальсіфікаваныя, то можа варта ўсё ж такі не быць да гэтага прычасным і не ісці ў парламент, калі цябе прызначылі. Я думаю, што галоўнае зараз тут будзе з чым прыйсці, з якой павесткай дня. У нас абіралі последний раз у парламент на адносна свабодных сумленных выбарах у 1995 годзе. Але пасля гэтага былі людзі з апазіцыйным такім стаўленнем да таго, што адбывалася ў краіне. Яны былі. І ўсё залежала ад таго, з якой павесткай дня, з якім парадкам дня яны выступалі. Вот ад гэта, відаць, залежыць. Калі Канападская будзе там проста сядзець сярод 110, ну якім гэты сэнс? Калі нам насамрэч паспрабуе актуалізаваць многія праблемы, якія ёсць у Беларусі, пачынаючы ад свабодных сумленных выбараў, можа ў гэтым і ёсць нейкі плюс і плён. Таму што сыдзе яна, застанецца Караткевіч,
Калі вас гэта задавальняе некага, ну можа быць. Мяне не вельмі задавальняе, таму што я чуў пасланне і Караткевіч, і Канапацкі, яно адрознае. А ці абмяркоўваліся ўжо нейкія такія крокі ў парламенце ад Ганны Канапацкай у вашай партыі? Ну, крыху пазней будзе. Шмат людзей, якія ўжо гатовы працаваць, і эксперты прыходзілі, людзі, якіх ёсць што прапанаваць для зменаў і ў эканоміцы. Я думаю, што улічваць, што няма парламента і ўсе дэпутаты былі чыноўнікамі, насамрэч, прызначанымі, ёй не вельмі складана як бы адрозніцца сваёй эфектыўнасцю. Можна за год зрабіць больш, чым усе 110 за 4 папярэдніх. Ну, будзем на то спадзявацца. Дзякуй вялікі, з намі быў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Добрый, солнечный, тихий, ясный вечер. Вітаємо всіх, хто прийшов сьогодні сюди на площу. Как выказать свои отношения до того, что відбувалося в нашей краине на протягу опошних месяцев, и что відбулося літерально вчора, в опошній день так званих виборів у так званий білоруський парламент. То, що відбулося вчора режимом Лукашенка, його допомагатиме, подається амаль що як часткова перемога демократії у нашій країні. Як же ми призначили у наш парламент аж двох членів вашої опозиції. Такого, мовляв, не було ніколи. І ця інформація тиражується, і шмат ким усприймається вже амаль як правда насамперед. І ви ведаєте, і ведає вся Білорусь, що ніяких виборів не було. Був черговий політичний фарс, був черговий подман народа. І сьогодні ви прийшли, щоб заявити про это голос на весь свет и сказать не подману, не фарсу и потребовать новых, свободных, справедливых выборов, которые могут стать, только они могут стать зарукой демократичного, незалежного развития нашей країни. Я ще раз вітаю вас и передаю слово Миколу Статкевичу. Шановні сябри, болючая стороны. Нормальный, европейский, христианский народ, адукованные працовіти, унікальний у Європі народ, який не має права вибирати. Народ, який не свободний. Народ, який раз у некілька років з'їдає, покорливо з'їдає ганебні спектаклі, які йому ладять. Навіть уже не витираються.
И причем не только простые люди, а нават те, кто называет себя демократами и заявляет, что змагаются за демократию. За что мы такие? Чему мы терпим? Я не маю на увазі вас. Тут собрались самые годные люди. Те, кто не наполохался, кто пришел. Шмат таких, как вы, не доехало. Я прямого известный с регионов про адресные затримания по дороге. Тут они не смеют нас гранать, потому что им треба погулять с Западом, показать некую оппозицию в парламенте. Але сутность не меняется. Один человек ладит ритуал по призначению от 110 отданих полов. А шматлікі организации и люди роблять выгляд, что это устроилось. Сябры, это не может тягнуться вечно. Краина сползает у бездн. Нас ведут уже братство. И выйти нема, только как вернуть себе свободу. Коли притисне, этот человек без гонору и годности, без багали, продаст нас за несколько миллиардов и съедет свою Венесуэлу, сдаст нашу державу. Это треба спынять. Мы не кажем про гэтые фальсификации, подлики, какие были. Это тот, кто разумея, чакал гэтага. Мы кажем, и сегодня мы собрались попробовать сапраўдных, нормальных выборов. Сегодня тут мы начинаем кампанию завертания выборов, завертания Беларуси свободы. Так, сегодня у нас еще не шла. А я думаю, что все-таки протягнет и ты, кто зараз уже тихо ненавидит на кухне за чернилом або за экраном компьютера этот режим. Коли тут будут збираться не сотни, а десятки тысяч, сотни тысяч, мы вернем себе свободу. Беларусь будет вольной. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе країна Луковина от Кремля, марионетка Кремля. Будем мы коли, но будем свободными. И это сейчас уже приходит. Дякую. От Молодого фронта слово Змітеру Дашкевичу. Дашкевич. Змітер Дашкевич. Той момент, коли неправильно назвали твой вопрос. Да, я Змитер Дашкевич. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Сябры, мы тут собрались и сегодня с вами, как повиншеваться с перемогой наших двух кандидатов. Живе Беларусь! Первый кандидат перемог – это Бойко с перемогой 70%. Живе Беларусь! Другий кандидат перемог супротив всіх. Живе Беларусь! И я думаю, что эти два кандидаты есть гарантия того, что мы маем полную свободу, полную незалежность и рушим далее. А рушим далее мы 19 вересня. Молодой фронт закликає вас на акцию Проспект Национального стяга. 19 вересня, 19:00 мы збираемся тут. Уже теперь вы можете сдать складки на пошив червоно-белых стягов, записаться в Молодой фронт Вояр и разом рушить далей. Разом с нашими двумя кандидатами. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Раз, два, прошу к нам все это. Павел Сидоренко, Аборбо, Павел Сидоренко. Добрый вечер, дорогие люди. Тут, на этой площади, сапраўды собралися те, кто хочет людьми зваться. Потому что человек, який отмовляется от протесту и мирится с хлуснёй
за злочинством, увогуле зло, якое творится вокруг, такий чоловік губляє пристойність і губляє годність. Ось чому ми з вами у центрі Менську, на площі Костуся Каліновського. Ми з вами ведаємо, що відбувалося у Білорусі апошні дні. Тисячі людей приймали уділ у фальсифікації. Тисячі людей, чиновників, міліціянтів, наставників робили кримінальне злочинство. Гэтым людям доведется отказывать за то, что они робили перед Богом и перед власним народом. Кожному з нас, хто собрався на этой площі, треба розуміти, як тільки ми зустрінемо фальсифікатора, а это нечий тата, чиясь мама, дочка чи син, свояк або знайомий, мы повинны сказать этому человеку просто в очи: послухай, ты робил злочинство. Покайся, расскажи, як это было, и белорусский народ тебе дарує. Повинны каяться ті, хто приймав уділ у фальсифікаціях, але мені здається, що мусять каяться і десятки, сотні тисяч людей, які ведали, що відбувається, и молчали. Мы с вами мусим разуметь, это отказность народа за то, что отбывается. То, что это робит хтось інший, не вызволяя от отказности увесь наш христианский народ. За гэты час, за 20 годов, гнила не только улада. Вот гэтая гниль, страх, хлусня и подман потиху забирали усё громадство. Подкрадались и до наших сердцев. Економічного дна. Країна амаль згубила белорусскую мову. Країна амаль згубила незалежність. Уже тепер у нас сидять у турмах політв'язні Владимир Кондрус, еще за площадью 2010 года. Сидит Эдуард Панчев, патриот-блогер. Правооборонцы Михаил Жемчужный и Андрей Бондаренко. Антифашисты, правористы. Сидять ті люди, які виказували інший погляд на те, що відбувається. У Білорусі знову є політичні в'язні. І у Білорусі така кепська ситуація вокруг, так кепська з грошима, що режим повинен укидывать бюллетені за представників опозиції и проводить представников оппозиции у палатку. Это значит, что уже докопались, как кажут, до дна. Скажите, коли ласка, откажите, ці лічите ви тое, що відбувалося 11 вересня виборами, так чи ні? Ці лічите ви, що білорусам потрібні свободні і справедливі вибори, так чи ні? Дорогие сябры, мы с вами это те, кто мусить отштурховываться от дна, от того дна, на яким зараз есть уся Беларусь. Белорусский народ поднимается. Поглядите, новая хваля мовы, вышиванки на улицах, целые стадионы, які спевают по-белоруску. И мы с вами мусим разуметь, гэты народ дойдет до того, как людьми зваться, и до правды, и до справедливости, и до свободы. Для того, как почать, достатково всего одного человека и Господа Бога. А Господь Бог завсёды на боку правды и справедливости. Тому, дорогие сябры, я прошу вас, откажите еще раз. Ці хочете вы, каб нами керовал Лукашенко? Нет!
Чи хочете ви, щоб тут була диктатура? Ні! Чи хочете ви знов таких виборів, як було 11-го? Ні! Чи хочете ви бути часткою Росії? Ні! Чи хочете ви, щоб Білорусь стала незалежною? Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Слово одному предпринимателю. Нет, прошу. Михайло. Вітаю вас, дорогі мої. Соня тут у нас на площі, ви бачите сьогодні нас, але прошу пробачення у вас поздневся з наших регіонів. Вот, и по дороге уже от Бобруйска до Менска стоять посты гаевые на вот ту маршруту, в якой едет 5 человек. Кіровцу спиняє інспектор. І Кіровцу заходить в салон. Радикальний тут п'єс, женщини гуком. Ідіоти, маразм. Ведаете что? Яны боятся навод наших протестов у той формі, що є. Наша преса там буде здякуватися, чи треба робити площу, чи не треба. У нас є громадянське право на мирні протести. Влада боїться цих мирних протестів, обурення нашого народу. Ведаете что? Досягнення влады незаконным шляхом, а фальсификация выборы у любые представничьи органы, это ее криминальное злочинство, по черых артикулов трапляє, не має сроку давнини. Тому наші демократичні депутати можуть не скончити цю кампанію Єрмошину, коли доведемо до білоруського народу, а починати просто в кампанії непризнання повномочств. І гэта можна робити розныя выборчыя так званыя фарсы Лукашенко. Мясцовыя советы, парламентскія і президентскія. І Лукашенко ведае, што рано ці позна, гэтая правда, люди об'єднаються. Бо ён поклав белорусский народ, тваром у асфальт, мабуть, закатал, каб мы выконывали все эти шаленые законы, какие нищут наш бизнес, нищут наш добробыт, нищут нашу сумленность, робят нас боязливыми, робят нас негодными. А сам человек, порушающий, открыто здекающийся 20 год над нашей Конституцией, а то и более, над нашими законами порушаючи, плюючи, мабуть, у твар всьому світу, використовує гэтай фарси, каб показати, що я ж такі цивілізований, демократичний. Ось з'являються перші супрацовники міліції у формі, які зараз хіба будуть спробувати складати протести. Супрацовники міліції починають складати перші. Давайте будем протягивать. Там працює. Крепкие хлопцы, под руки давайте, под руки зробим коло. Давайте, подходите. Давай. Дайте нам услышать правду. Правду дайте услышать. Дайте нам. Ваши дети вам будут плевать в лицо. Вы... Протягиваем выступы, дорогие. Я чекаю. Это законная акция. Мой белорусский народ прочнулся. Как мы могли людьми зваться, как мы вершали свою культуру, свою годность, свою сумленность. Як вас зовут? Эта компания непризнания полномочий має сенс. Живе Беларусь! Живе! 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 Беларусь! Живе! 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 Беларусь!
Хлопец наш? Давайте браться за вами. Что куда толкать? Никто не толкает. Никто не толкает. Уберите своих гопников. Да он не толкает. Спокойно. Ты же журналист, что я снимаю? А ты что? Тоже журналист? Ну так что ты да? Такой же самый. Никого не трогай. Меня сзади толкают. Не, тебя тоже никто не толкает. Никто никого не должен толкать. Ни его, ни с того боку. Да, что тут? Павел, скажите, вот ваше міркування про те, що зараз відбувається? Я думаю, что это уже прошли так званые выборы. Спробуют уживать гвалт. Не глядячи на то, не глядячи на то, что они объявляют свой режим оплотом стабильности, донором стабильности в Европе. Вот вы бачите гвалт. Тут просто гвалт отбывается. Не толкай, что мне в спину толкает. Это у вас сотрудники. А кто вы? А кто вы? Назовите, пожалуйста. Назовите. Меня штурхают локтями неведомых лицом. Они не дозволяют тут присутствовать. Бачимо, що тут уже і керівництво Мінської міліції. И он один не пришел. Что вы думаете про то, что відбувається? Про что? Про те, що тут зараз відбувається, да? Зараз пишет протокол. Димка, сюда, в пол Я Он выполняет свои обязанности, то, что Людям. дал начальник. толкаете. А люди просто... Вон человека берете. Як би ви це оцінили? Что? Да, я бачу, что вы сканируете нормально. Герой, бойцы! Мужики, давайте поднатиснем на агентуру! На эту! Давай, Энду! Смена журналистской посредственности. Ну-ка не толкаться! Спокойно! Спокойно! Супрацовника міліції у формі, ягоної колеги відвели подалі від натовпу. Представьтесь, коли ласка, як вас зовут? Мешайте, пожалуйста. Мешайте работать. Ведется административный Отойдите на безопасное расстояние. Я не мешаю. Пожалуйста, останьтесь уже. Куда отойдите? На безопасное Як вас расстояние. зовут? Коли ласка, представтеся. Команду дали уходить! Агентура, команду дали уходить! Команду дали уходить! Вы провоцируете. Демократичні активісти зараз спробують позбавити своїх лідерів від гвалтовних дій міліціянтів. Уходите, дали команду. Керівництво міліції забирає своїх супрацовників у цивільному. Все, разошлись? Что ж, команду дали, агентура, свали. Нас таки разорвали. Рушим, да, до основы. Хлопці, назовіться, коли ласка, що ви тут сьогодні робите? Я гуляю, вежливые люди. Скажите, какую организацию вы представляете? Вежливі люди ви назвали? Нет, не я. Не ви. А що ви тут сьогодні робите? Гуляю по городу. А чому ви гуляєте у компанії 10 А почему молодежь? нельзя у нас гулять в компании 10 людей? Ну, просто в вашому зрості логічніше гуляти з дівчиною, а ви тут хлопців вибрали. Девушка дома с детьми.
А вы, значит, целый працоўны час гуляете, да? Пакуль жанчына дома з дзецьмі. Не мешайте мне отдыхать. Бачым, што некаторыя супрацоўнікі хаваюць свае твары. Зараз у аднаго з супрацоўнікаў міліцыі па рацыі прагучала слова «гатоўнасць», і у нас ёсць усе падставы меркаваць, што гэтая гатоўнасць да больш гвалтоўных дзеянняў і, магчыма, затрыманняў. Тым часам калона рухаецца па Кастрычніцкай плошчы у бок універсаму Цэнтральны і хіба у бок плошчы Незалежнасці. Нагадаю, што вы глядзіце прамую трансляцыю тэлеканалу Белсат з акцыі, якая прымеркавана да пратэсту наконт фальсіфікацый парламенцкіх выбараў у Беларусі. Акцыя, якую зладзіў былы кандыдат на прэзідэнта і палітвязень Мікола Статкевіч, і якая ўжо адзначылася гвалтоўнымі дзеяннямі супрацоўнікаў міліцыі. Заставайцеся з намі на нашым канале YouTube і, вядома ж, на сайце belsat.eu. Калона пратэстоўцаў пачала свой рух па праспекце Незалежнасці у бок плошчы Незалежнасці. Хорошо, хорошо. Спасибо. Выбачаюся за часовыя нязручнасці. Зараз мы падбяжым у галаву калоны, таму некалькі хвілінаў карцінка можа быць нестабільнай. Заставайцеся з намі. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Свободу!
Владимир Прокопович, упершыню за даволі доўгі і працяглы тэрмін міліцыянты ўжылі гвалт. Што можете сказаць? Гэта заканчэнне выбарнай кампаніі? Все скончается тым, чым павінна было скончыцца далей. Далей будзе горш. Вось тыя людзі. Я перш за ўсё маю на ўвазе прадстаўнікоў тых апазіцыйных структур, якіх апусцілі мордай у гразь на гэтых выбарах, якіх просто зняважылі. І яны сёння, нават кіраўнікі гэтых структур сёння не прыйшлі. Не заклікалі сюды прыйсці сваіх актывістаў. Гэта ім гукнецца паперадзе яшчэ не аднойчы. Калі мы не зразумеем, што супраць гэтага рэжыма мы можам выйграць толькі актыўнымі дзеяннямі, про якую ўжо марым больш як 20 гадоў. Пасля такіх дзеянняў міліцыянтаў ці не выключаеце вы магчымасці сёння гвалтоўных затрыманняў? Могуць быць і гвалтоўныя затрыманні, і ўвогуле ўсё, што заўгодна. Гэты рэжым можа паўтарыць усё і нават больш за тое. Дякую. Радіва! Свобода! Давай луку урода! Радіва! Свобода! Давай луку урода! Жива Русь! Жива Русь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Кропка маршруту. Центральная выборчая комиссия, где мы скажем свою оценку деятельности этой институции. Центр выборкаму выйдзе до Халуи поховаются. И близко не будет. Они уже не там разбирались. Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Чуем зараз масовыя воплескі, як рэха маўкліва несліся па Беларусі ў 2011 годзе. Зараз апазіцыйныя актывісты таксама выкарыстоўваюць гэтую тактыку. Хлопцы, для якого тэлебачання здымаеце? Ау! Для якого тэлебачання здымаеце? Чарговы раз не пачулі адказу.
Мы с вами зараз проходим, мучились сидеть люди, основный хлопот яких направды про Айчину. Павел, можно вас на хвилинку? Один из лидеров белорусской христианской демократии, Павел Северинец. Павел, выборы прошли, гвалт от милиціянтів вертається на вуличні акції. Думаю, що вертається. Я думаю, що це прикмета часу. Насамрэч, і виборів не було, був тільки спектакль. А гвалт саме реальний вертається і зараз. Многі люди зараз сидять у турмах, як політичні, і міркуючи по всім режим не повинні спинятися. Але європейцям треба це бачити, треба розплющити в очі і глядіти. Як ви чекаєте, сьогодні скончиться акція? Сподіваюся, що спокійно, але коли будуть затримання, це означає, що у режиму зовсім здали нерви. Ну, а міжнародних назиральників яшчэ не з'їхала, яшчэ не покинула країну. Чому такі гвалтовні і необдумані дії белорусских уладів? Я думаю, режим хоче демонстративно показати Заходу. Я буду таким, я буду вживати гвалт, і ви приймете мене таким. І європейцям треба зрозуміти, коли вони будуть міндальничати, коли вони будуть вести гандаль і заплющувати в очі на такі дикі речі, то тут буде режим ще крутіше, ніж у Росії. Дякую. З нами був Павел Северинец. Верим! Можно! 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 Нагадаю, что вы глядите прямую трансляцию телеканалу Белсат з акції супраць фальсифікації парламентских выборов у Беларуси. Сачите за нашу трансляцию на канале YouTube и на нашем сайте belsat.eu. Зараз колькасць удзельнікаў у колоне уже значно больше за 100 человек, и колонна руша у бок площади Незалежности, где находится будинок Центральной выборчей комиссии Беларуси. Ученых, это ганьба, такая не говорит, стойкая той советской влады, изгадой влады, яка является яе керівником. Ганьба! 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 Живе! 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 Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Не можем тут! Не спыняться! Киев наш город! Каже моя соседка по колонии. И она скажет правду. Ну как она дома махнула его?
Добрый день. Скажите, будь ласка, чому ви сьогодні сюди прийшли з малим дітям? Усе ж таки, чому для вас так важливо було? Потому что это наша країна, і ми тут живемо. А коли життя немагчиме, коли Лукашенко, у нас не буде такого життя. Ми не зможемо так жити довго. Тобто ви сьогодні тут не тільки за себе, а і за будущее для цього дитинка шаровного. Так, так. Сьогодні довелося доволі шмат чути про все ж таки позитивні, нібито зрухи у білоруській політичній ситуації, кшталту призначених, хоч і призначені, але два наших чоловіки. Ці лічите ви гэта нейкая перамога і дэмакратычнай Беларусі, ці гэта все тая ж гульня? Ведаеце, гэта гульня, потому что нічога не мяняецца, яшчэ горш усё становіцца, штрафы, самі ведаеце, як усіх абкладаюць. І нічога пакуль што не змяняецца. А то, што вызначылі, гэта таму што наблюдае США, наблюдае Европа, і трэба ж неяк паказаць, што хоць трошкі, але мяняецца. Гэта гульня. А ці ёсць нейкія спадзяванні вось на гэтых двух кандыдатаў, што але правядзе нейкі законапраект аб падтрыманні беларускай мовы і культуры, што пачнуцца эканамічныя рэформы? Ведаеце, вельмі хочацца ў гэта верыць, але пабачым. На проезжую часть не выходим. Выходим на тротуар. Зайдите, пожалуйста.
Ось яшчэ адзін невядомы мне аператар, паспрабуем у яго высветліць, для якога сродку масавай інфармацыі ён сёння тут працуе. Молодой человек. Для кого знімаеце, калі не секрет? Турист. Туристы? Да. І як вам сацыяльная з'ява цікавая? Нейкі фенаменальны сёння поток ці то нямых, ці то турыстаў з аднолькавымі выразамі твараў і ў аднолькавай амаль вопратцы. Нагадаю вам, што вы глядзіце прамую трансляцыю на тэлеканале Белсат сённяшняй акцыі супраць фальсіфікацыі парламенцкіх выбараў. Калона, у якой зараз каля 150 чалавек, амаль дасягнула будынку ЦВК, дзе зараз хіба мітынг працягнецца. Шановні сябри, вот эта кроссовка будет сделана, заведете назад. Там, где тут а вы разбег, все равно никого нема. Дайте на кроссовке. Дорожка, проходите, не бойтесь, не вдыхайте. Зараз тут разбег. Арганізатары акцыі вырашылі не ісці непасрэдна да будынку цэнтральнай выбарчай камісіі, каб не правакаваць міліцыю на далейшыя гвалтоўныя дзеянні. Таму мітынг адбыўся тут, на невялічкай пляцоўцы на плошчы Незалежнасці. Шановні сябри, ми пройшли по головной улице Минска, как белорусы, конечно, пороханные и обыяковые, убачили наш приклад, убачили, что в этой краине есть годные люди. Такой мы живем, Беларусь будет жить, жива Русь! Жива Русь! Жива Русь! Тут сидять люди, які називають себе парламентом. І сидять люди, які називають себе Центральною виборчою комісією. Хоча этот парламент не обирается, не приймає законів, а виборча комісія нікого не обирає. Ми їх можна назвати огульним сукупним словом. Халуї! Ганьба їм! Ганьба! 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 Шановні сябри, ми сьогодні почали нашу кампанію за сапраўдныя выборы пасля толькі што мінулага фарса Театра Кабукі. Гэта наша першая акція этой кампании. Але мы не спынимся, пакуль Беларусь не будзе вольнай. Жива Русь! Жива Русь! Жива Русь! Сябры, дзякую вам за ўсё. Беларусь и свет побачили вас. Нас еще не так богато, але достаткова, каб свет и краина убачили ваши пригожие мощные твари. Дякую вам за все. Дякую. И будьте готовы. Мы придем на эти улицы еще и еще. Покуль за нами
не будут сотни тысяч, и наша країна не буде вольна. Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дякую, добре. Тепер, коли ласка, розиходьтеся. Ось, я не думаю, что у тих, хто не виступав, будуть якісь проблеми. Організатори акції об'явили об її скончанні і зараз закликають людей розходитися, але сачити за тим, щоб вони не були затримані. ВКонтакте і Фейсбуку. Коли будуть які проблеми з владами, з штрафами, тим більше, вам буде оказана допомога. Дякую вам! Дякую. Дякую! Добрий вечір, я ще раз. Акція скончена. Які ваші емоції? Ці отримали ви те, чого чекали від цього? Да, я отримав, тому що я нарешті думав, що ніхто не прийде, але та кількість людей, яка тут є, мене підбадьорила, тому я нарешті думаю, що буде ще більше. Ці є після акції некий оптимізм і жадання далі виходити на вулицю? Оптимізм є, вельми великий, тому да, буду виходити, і коли ми не будемо міняти свою країну, то хто ж її буде міняти? Але все ж таки, два кандидати, яких призначили, ці обрали у парламент, хто як лічить. Ці це невеличкий крок до перемоги, ці все ж таки це протяг фарс. Самої речі, я обидвох кандидатів не ведав до вчорашньої вечори, тому що я ведаю Миколу Статкевича і інших, але гэтых кандидатів я побачив вперше. Тому, на мою думку, це фарс. Тому що, коли вірити нашим ЗМІ, то один з кандидатів отримав пропуск у наш парламент з явкою 25%. Ну, фарс. А ці є які сподіваюся, що все ж таки їхня праця у парламенті буде продуктивною? Може бути. Коли вони будуть працювати на свій народ, а не на наших армій, то тоді може є можливість зміни. Тому як-то так. Тобто оптимізм все ж таки є? Звісно, є. А як без оптимізму можна жити? Коли ми будемо жити як остання частка цієї країни, то від нашого життя ніякого сенсу не буде. Тому, коли ми не будемо міняти цю країну самі, коли ми не будемо її вести наперед, на мою думку, ламаний рубль нам ціна. Дякую, Ліки. Хоч акція офіційно і завершена, зараз слово бере ще Славомір Адамович. На Космической площади журналист Геннадий Шарыбкин випадково покинув диктофон і потім його не знайшов на місці, на ступеньках там. Може хто взяв, допоможе, да, вернуть. Короче, хто знайшов диктофон, так это не ягони. Вот что хотели. Добрый вечер, шановная, поважаная громада. Я думаю, что логично будет сегодня вам прочитать один мой верш, який называется «Белорусской молоді», тому что, як ни крути, за молодью нашей будущей, ей змагаться, ей терпеть, коли что, коли так не будет, и вось мы верим. Стойте мужно на наших блядках, стойте смело ни кроку назад, за нашу свободу, за вольную працу, за свой, за новый свободный урад. Стойте нарешті и говорите мовой вулицы с народом своим. Мне нельга, нам нельга, нельга сдаться, скорыться, як некоим барбарам сдався Рим. Несите веру, что мы переможем, несите гордо наш чистый стяг за наших матуль и жанжин пригожих, за нашу волю, за наш общак. А коли раптом стане так горко,
А калі раптам руки назад іншыя прыйдуць і дапамогуць шыхтом яднання і песняй улад, вы наша сёння, вы наша заўтра, і хоць балюча, але і па той бок металічных кратаў весна цвіце на турэмным шкле. Калі ласка, ёсць некалькі асобнікаў, хто хоча набыць, падыходзьце. Маем магчымасць унікальную займець книжку. Павел Микола, дзе абяцаная прысяга? Ці вырашылі сёння адмовіцца ад гэтага? Наш сценарий, кажется, певной ступени порушили эту владу. У нас будет еще максимум это зарубить. Ці можете вы зараз сказаць ужо пра нейкія планы далейшых дзеянняў, магчыма, пра чарговыя акцыі? Я не маю права казать про это один, мы будем принимать коллективное решение в Белорусском национальном конгрессе. Дякую. Подписанные документы, якія документально сцвярджалі як справядлівыя, несправядлівыя, фальшивыя, ганебныя выборы. І аўтары гэтых выбораў, і аўтары гэтых документаў папросту злачынцы. І гэта яны разумеюць, таму і хаваюцца. Ні одного разу. Колькі сюды не хадзілі беларусы, над імі паразмаўляць, яны не выйшлі до нас. Соромно глядзець людям в очі. Просто яны ёсць злачынцы. Але прыйдзе ганьба. Прыйдзе час і ўсім перед людзьмі. Акцыя пратэсту супраць фальсіфікацыі парламенцкіх выбараў, якую заарганізаваў Мікола Статкевіч, афіцыйна скончаная. Акт грамадзянскай прысягі на вернасць Беларусі, які планавалася правесці на Кастрычніцкай плошчы, па словах арганізатараў, не быў рэалізаваны з-за гвалтоўных дзеянняў міліцыі, якая паламала сцэнар правядзення акцыі. Дапамогуць, і мы ўрэшце-рэшт пераможам. Урэшце-рэшт Беларусь стане той дзяржавай, пра якую марылі пакаленні за пакаленнем беларусаў. Тут ёсць Зміцер Дашкевіч. Вы, хто быў каля помніка Купалу, калі ён чытаў вершы, я думаю, вам спадабалася ягоная чытанка. Давай попросим Зміцера на біс прочитать Купаловский верш. Зміцер, Дашкевич, ходи сюди. Народ, не пробуя, живой герой. Я вам скажу, что я сам был уражен тем, як он прочитал верш Купалы, и с задоволением послухаю еще раз. Это невероятно. Иди на сам. Сябры, калі ўжо на тое пайшло, дзякую Владимиру Прокоповичу за эту импровизованную провокацию. Калі на тое пайшло, хто не ходил на купалаўскія чытанні, мы запрашаем вас на наши акции. Наступная отбудется 19 вересня, 19:00 на площади Кастуся Калиновского, Былая Кастрычніцкая. А цяпер твор, які, можливо, мог трохи подзабыться. Акол поломанных жандар, слюнем зарывшийся в нору, сидит российский чинодрал, слуга отечеству цару. Ён снить былую моц и шир, цары, царицы, церквы, трон, погромы, каторги, Сибирь. О, Русь, прими раба поклон, тебе такой служить по гроб не кину я, и растерзать не дам державности оплот тебе единую, о мать. У твой ланцуг были, о Русь, уплетены з усіх боков, країна, Польща, Беларусь і сотні інших язиков. Тепер, що бачу я кругом, посад мовкливий збуран скрозь, республіки, де з язиком, з їх лезе кожная всерйоз. А ти, о русский мой язик, мой общерусский,
Что с тобой? Тебе слухмян был мал, велик, был славен ты своей клятьбой. Тобой сам самодержит царь, писал ланцужный свой закон, что мать и Русь еси жандар усей Европы, и свой сон снець далей гэты царадвор, калі надыдзе яму дзень, і зноў пад лёсгаць царскіх шпор свой распростерце чорны дзень. Ён, гэты скінуты сатрап, не зная, як в свободе жить, ему дай висельну ды кап на ёй языкі ўсе ўшчаміць. Не по нутру, як смерть ему, что белорусское дитё бежить у стюжую зиму у школку познавать жыццё. Спужаўся, что хлапчук малы, маладафронтаўца ён сын, у родной мове учиться змог. Постыдно, русский гражданин, язык твой царский он тебе не выража, спокойный будь. Тебе твоим же у клятьбе я не забудет помянуть. Былых не выключишь веков, и ты Москвы коронной гразь. Порваных не скуешь оков, с якой брехнёю не вылазь. Живя Беларусь! Живя Беларусь! Живя Беларусь! По-моему, блескуче. Дякую, Вітер. Просто блескуче, молодець. О. Скажи. Пару версий Янки Купалы. Верс кандидатом народа. Ну, а мы... Верс кандидатом народа Янка Купала. Янка Купала. Белорусскую державу збудовал нам Сталин. День добрый, Москва, наша доля и воля, писал Янка Купала. Попить сталинистов, попить сталинистов. Так, давайте не будем биться. Давайте не будем биться. Американский громадянин приехал с далекой Америки прочитать нам верши Купалы, написанные под страшенным тиском. Хто ведає лёс Купалы, який з 21-го года, уже з 21-го года был по сутности под арештом. Хай он не сидел в турме, але он не мог повернуться ни влево, ни вправо. На его тиснули з усіх боков. И просто, как застаться живым, он змушений был написать тое. Ну, это я верши, які я не вершами не лічив, але у його просто не було вийстя. А сапраўдний Купала, геній білоруської землі Купала, це той Купала, який прогучав у верші, тільки що прочитаним Дмитром Дашкевичем. Ура! Ні. Сьогодні шмат хто хотів би зганьбити наші символи, наших героїв, які зосталися у минувщині. Але це нікому не вдасться. І Купала, і Колос, і Богданович остануться нашими символами, нашої надії на будущее. І здарма, до речі, вони були, менавіта їх вияви були на тих грошах, які були надруковані як білоруські, які просто спалила сьогоднішня влада. Дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли. Дякую вам за те, що ви несете в серцях любов до цієї айчини, якую вещь до наші з вами айчини, якую нам усе стараються подмянить поняттям держава. Держава може бути різна. Держава може бути советська, яка була в Білорусі, вона може бути диктаторська, яка сьогодні є, вона буде демократичною в будучині. Але айчина у нас одна, у наших дедов, прадедов, у нас и у наших детей и внуков. Айчина одна! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Дякую вам! Всего вам самого доброго! Жить будет вечно, во веки веков.
Айчына у нас одна. Такими словами Владимир Некляев скончыў акцыю супраць фальсіфікацыі парламенцкіх выбараў, якая сёння адбылася ў Менску. Зміцер, ці задаволены вы вынікамі сённяшняй акцыі, як увогуле ваше адчуванне? Ну, я не могу быть задоволены ці незадаволены. Натуральна лепш, каб тут былі тысячи людзей. Ну, в любым выпадку ёсць людзі, якія гатовы выходзіць, дэманстраваць сваю незгоду з хлуснёй. Я так мяркую, што в прынцыпе эта выбарчая кампанія не была нікому цікава, і акцыі з ёй звязаныя мала цікавыя. Ну і звычайна на парламенцкія акцыі, на пратэст пасля парламенцкіх выбараў, ну, в разы выходзіць менш людзей, таму што яны ні на што не ўплываюць, нікому не цікавыя, ні сама кампанія, ні акцыі з ёй звязаныя. Гвалт міліцыі, якая спрабавала спыніць мітынг на Кастрычніцкай плошчы, гэта адзінкавы выпадак ці сістэма вяртаецца? Ну, я думаю, адзінкавы, і часта нават тут немажліва зразумець, для чаго такія дурныя рухі, і я з імі жартую, кажу, ну што, няма каманды ФАС, ну, давайте тады пабораемся, таму што, в прынцыпе, это і раней такія правакацыі былі, але раней сканчвались там в судах, райаддзелах, зараз я нават не разумею, для чаго яны так арганізуюць гэта. Якія далейшыя крокі можаце зараз ужо нам свае прапанаваць? Мы рухаемся далей, зважаючы на тое, што і працягваецца пэўная гульня в лібералізацыю. Мы адваёвваем прастору свабоды, выходзім на акцыі. Наступная 19 верасня, 19 гадзін на плошчы Касцюся Каліноўскага, былая Кастрычніцкая. Мы праводзім акцыю «Праспект нацыянальнага сцяга» і запрашаем беларусаў. Нагадаю, гэта 25 год, як был чырвона-белы сцяг, герб, пагоня, зацверджаны дзяржаўнымі сімвалямі, як краіна ввогуле 25 гадоў называецца Рэспублікай Беларусь. Акцыя ладзіцца толькі маладым фронтам ці сумесна з нейкімі іншымі палітычнымі? Я думаю, гэта супольная будзе ініцыятыва, пра што мы там заўтра агучым. Памяняй кепку, ты навошта тебе эту парашу? Так а што тебе вот ОМОНовцы скажут твои? Яны ж Луке давали присягу Беларуси, а ты кому присягал? России? Ой, позорник ты ганебный. Ну поменяй кепку эту возьми. Давай скинемся. Серый, дай грошу человеку на кепку. Давай доставать. Давай доставать. Сколько тебе треба на кепку? Давай, на червоно-зеленую кепку скинемся. Бери. Ну что? Ну так не будь позорником. Сдыми эту ганьбу. Ну. Сдыми, ты ж служишь Беларусь. Ты ж давал присягу Беларуси. Ну. Лукашенко ж тебе погоны дам. Сколько треба грошу, говори, мы не складываем. Мы такие. Давай. Сотку. Пошли зараз с тобой купим. Червоно-зеленую, с одного боку капуста, с другого профиль Лукашенко. Вот такая. Все, давай, не будь позорником. Наступная акция 19 годин, ты приходишь в нормальной кепке, чувак. Я тебя куплю сам. Смотри, не позорься. Пожоришь людей, погляди, тебя смеются, но... Не позорься, ганебный. Так, хлопцы, набери, кто сбирал. Кепку купить этому, червоно-зеленую, с капустой с одного бока, с другого профиль Луки. Придешь, заберешь свою кепку. Смотри, не позорься, боже. Но... Расходимся, хлопцы, 19 числа встречаемся. Закликаете вести отсюда, видать, команда дадена покинуть эту пляцовку.
Добрый день, як ваш настрой после акции? Скажите, ці паглядзіце вы свой падыход да гардэробу пасля таго, як з вами празмаўляў Зміцер Дашкевіч? Нейкія незразумелыя шумы выдае гэты малады чалавек, але мы паспрабуем ўсё ж такі паразмаўляць з ім далей. Скажите, а что за модель телефона у вас? Не доходи. Як бачым, яшчэ не да ўсіх супрацоўнікаў міліцыі прыйшлі новыя мабільныя гаджеты, таму вось карыстаюцца такімі. Бачым, што плошча Незалежнасці імкліва пусцее, акцыю можна лічыць скончанай, большасць удзельнікаў ужо разышліся. Разышліся, як я гляджу, і арганізатары сёлетняй акцыі. Мы застанемся ў эфіры яшчэ некаторы час, каб прасачыць за дзеяннямі міліцыянтаў, паглядзець, ці не будзе нейкіх гвалтоўных дзеянняў і затрыманняў. Таму працягвайце, калі ласка, глядзець наш онлайн на сайце belsat.eu і на нашым канале на YouTube. Добрый вечер. Скажите, калі ласка, як вы адносіце да той парламенцкай кампаніі, якая адбылася, ці можна лічыць двух кандыдатаў у парламенце перамогаю дэмакратычнага кола? Перемога лічыцца нельга. Отношусь отрицательно. А чаму вы вырашылі сёння прыйсці на гэту акцыю? Да всем приходить. Сколько можно отсиживаться? У цэлым, ці задаволены тым, як прайшла акцыя, ці не замала людзей? Ці гэта ўсё ж такі такая рэчаіснасць беларуская, што больш і нельга чакаць? Всегда надо ждать лучшего. Очень огорчает, что люди сидят дома, ждут, что кто-то за них выйдет, что-то решит. Это очень сильно огорчает. Акция прошла хорошо, мне нравится. Ці гатовыя далі выходзіць на вуліцу, удзельнічаць у акцыі? Готов, если не заберут. Дякую, добрага вечара вам.
Дякую вам за вашу. И внучка у меня классная. Аленочка, давайте Ты еще. совсем уходишь. Потом, Алена, вы станете. Сейчас. Аленочка, вы станьте ко мне. Алена, становится. Аленочка, идите ко мне. Сколько там? Пару, три, раз, три. О, скажут, вот не так. Ладно. Да вы что? Я там на автобусе. Сразу вот это точно, я помню, я и пишу. Не бойся. Ой, остановитесь, побыть. Новый, это первое время. Мы как Чип и Дейл какие-то на таком вот. Ладно, дайте фидерок с стаками. Гигант, я слышу, если он пошевелится. Он же
Поэтому любые выборы на этом основании международные Алесь, у парламент потрапілі невядома якім чынам, праўда, два прадстаўнікі так званы дэмакратычнага кола. Так. Скажыце, ці ёсць нейкі аптымізм, ці можна лічыць гэта у нейкай ступені невялікай перамогай для дэмакратычна настроеных грамадзянаў? Ведаеце, што калі былі сапраўдныя выбары ў парламент і не два, не адзін, і не тры, а дзесяткі патрапілі бы сябраў апазіцыі, сябраў партыі, рухаў. Калі б у нас былі сапраўдныя выбары. Так это нас чакае. Конечно, можно вітаць, што крывёю 20гадовых патрыётаў, беларускіх нацыяналістаў, людзей проста, якія не церпяць гвалт, не церпяць здзек. Сённяшнія нашы незалежныя, я лічу пакуль, што яны будуць незалежнымі дэпутатамі, потрапілі па той же сістэме, што астатнія 108 дэпутатаў, якіх вылучыў Совбез, Лукашенко і астатнія это Камарылі, Шушары і так далей. Скажыце, а якія далейшыя крокі вы бы параілі гэтым двум дэпутатам, бо зараз ідуць спрэчкі, ці варта ім пагаджацца на гэтыя крэслы? Заставацца беларусамі, заставацца людзьмі, несці нашу беларускую мову, несці правы усего беларускага народа, годна прадстаўляць і апазіцыю і не згібацца пад ніякім ціскам, не збаяцца, бо сапраўды это вельмі цяжкая адказнасць быць, я называю першапраходцамі ў нашай історыі пры таталітарным рэжыме, пры вот этих крымінальных злачынстваў, што ёсць дасягнення незаконнай улады, што ёсць і парламенцкая кампанія апошняя, это крымінальнае злачынства. Ну і чакаць, ведаць, што ўся Беларусь фактычна павінна, я лічу, зараз гэтых людзей падтрымаць, не трэба іх крыўдзіць. Спадзяюся, яны могуць годна составіць у беларускам парламенце. Я ведаю, там ёсць прыхаваныя нават беларускія нацыяналісты, но такія людзі, якія ніколі не скажуць сваё «я». Дай Боже, каб яны
маглі працаваць нават з гэтымі, хто там ёсць у гэтым асяродку. Жыве Беларусь! Што да сённяшняй акцыі, Алесь, як ацэніце ейныя вынікі? Акцыі праводзіць трэба, акцыі пратэсту, асабліва пасля выбарчай кампаніі. Это абавязкова беларускаму народу, не гледзяць на якую колькасць запалохвання, бо права на мірны пратэст у нас ёсць нават захавана не тое, што Канстытуцыя, а всеми міжнароднымі актамі. А правы чалавека распалагаюць, калі дзяржава ўціскае гвалт эканамічны, палітычны над народам, ён нават мае права на ўзброенае паўстанне. А мірныя акцыі гэта апрыорі усім светам вызнаецца права выказваць на ваш пратэст. Это са старадаўніх часоў людзі маюць права выказвацца супрацьлеглымі думкамі, і добра, калі пры гэтым не льецца кроў или не збіваюцца. Улада не выкарыстоўвае свой жахлівы ресурс, які яна выкарыстоўвала апошнія там амаль 20 гадоў. Што да рэсурсу ўлады, як сёння ацэніце дзеянні міліцыянтаў? Добра, што хапіла розуму пры гэтай правакацыі, што адбылося на прыступках палаца незалежнасці, а гэтым кіраўнікам аддаць каманду, гэтым церберам, каб яны там гэты ціск спынілі, бо сапраўды гэта мела бы трагічнае, магло мець нават трагічнае наступства. Але выбары скончыліся, ці чакаеце гвалтоўнага падаўлення чарговых акцый? Нет, бачым метады зараз запалохвання, метады штрафаў, яны пабачылі, што яны дзейнічаюць. Пытанне, наколькі яны будуць прытрымлівацца, да якой межы гэтых метадаў. Я лічу, ўсё роўна яны павінны знаходзіць мову з беларускім народам, з нашай апазіцыі, якую вось час выкарыстоўвае, называючы ворагамі дзяржавы. Ворагі дзяржавы тыя, што не ведаюць ніводнага беларускага слова і не ўжываюць яго. Асабліва ў сённяшнім геапалітычным стане ў свеце. Разумееце? Ну, а апазіцыя павінна фінансавацца сваім беларускім народам, нават мець свае дзяржаўныя прадпрыемствы, каб не ганьбіць тое, што сёння адбываецца. Не пеняць на захад, што на ўтрымкі партыі, там рухі. Свабода думак, альтэрнатыўнай думкі павінна быць. І ты ўрад, які не задавальняе народ, павінен быць зменены апазіцыяй, і у сваю чаргу гэта ратацыя павінна весь час прысутнічае. Ровар нам не трэба вынаходнічаць. Будзе падзел уладаў, будзе ратацыя выбараў улады, адбудзецца наша беларускае адраджэнне, адбудзецца моцная беларуская дзяржава, і не будзе вот этих жахлівых эканамічных станоў у людзей, які зараз апынаемся глыбей і глыбей. Дзякуй вялікі. Алесь Макаеў, адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху. Бачым, што плошча Незалежнасці ўжо амаль апусцела. На ёй засталіся хіба толькі Мікола Статкевіч і супрацоўнікі праваахоўных структураў у цывільным, якія хіба не пакінуць свой пост, пакуль не сыдзе Мікола. Нагадаю, што вы глядзіце прамую трансляцыю тэлеканалу Белсат з акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі парламенцкіх выбараў у Менску. Настоящих буйных мало. Цехи так больше пустят, 10 тысяч человек на Октябрьской. Там наливают, белое вино, красное. А сюда не плавают.
Причем будем я снимать, причем будет это самое. Они снимают. Комментарии. Ну што ж, акцыя супраць фальсіфікацыяў на парламенцкіх выбарах, якую зладзіў былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Таткевіч, скончана. Плошча Незалежнасці ўжо канчаткова апусцела. Вялікі дзякуй, што былі з намі на нашым YouTube-канале і на сайце belsat.eu. Да новых сустрэч!